Jebel's collection. Jebel's hana yan kasa ya da brought wake. Eye dembele ne damo pusho. Na ye yifu awase ate. Nti etie fo ye guso a ya tie ho. Just see an niema. Metete no dey say broken heart no say dey ada ne vacancy. Bodu baby an e bo ho. No bia e control application for vacancy for broken heart. Na ne be PM e wo Jebel's collection and pub. Aha no ye siesie ho no ye ma won sa papa ne aduane papa. Edi. Yenya yenua ba bi wa hanom se. Ene ne betwetwe nkomo. Utumi zo no de enye Jebel's a ka by this time ka minim de wa ye. Midia ne Samantha. Ana obetimi afra me the Keshe Queen. Mejo so. Ye twa ye ho sima ye ba ye de nkomo no e be hyehye so. Yes sister no wa ye ready. Wa ye too emotional kakati. Ahwefo mo fa nche me. Na utumi se na asem na ahweho. Ya yeso. Medofo ye from me Samantha. Yes, I friend me Sandra. Now say first. She friend me Sandra. Na abrante na kwan ben na afa so a wo hia no. Me do fear me hu no. Na me wo fa so na me hu no. Me hu no say like ye share ye bibia tena ase me busuafo hu no so busuafo hu me nti ye tena ase emra tenten. Mo tena be say mfie be say. Mfie 9. 4 years. Ti we na adwen say kenan na ke ba besu no. Ke we be dey. Ti na ye gusua ye ahoboa e wa ware no ho. Ye afi etwa mu Last year 2020. 2020. O share me bo so be ye me ho ade. E share date ye bibia. Papa busuafo nyina ya we, onu so busuafo so ya we. E share ni date to ho. E preparation nyina. She ni date ya ye no ni boso me pepe wanyare wanya she ya de chin ya seniti ya se Sandra family hospital ti Edu hospital Me ba cho me bo na wo ne netene na oni yare bia we are aware of. Ana bia no we yare bia odisie wana. Ya o mini net wanka yare bia anche me onsho yare bia Na saa time na ochiro se ni tie ne ya na wo hwe na wo hu se bibi ha no ana se yare bi woni mu atena ne mu ache da bi me ba oni ho se wa sorry kodware ana se okodidi we free onye hwe onyare na ho me nya ba na sem no me ankasa awosen kra egumi obi a onyare ne tinye ne ya hwe nye no nti free so free mu no atenka ben na wokom ka de famo bre serenso ya do di ye me no it's okra po kai po kra se mami kra na se me papa kra ti mi ye mi bi de me ni to ne so se de na me pe o ye mame o chi me so dio obe ya mame kra no me mami kra ti mi nye se bi mame Sandy anse dio obe ya mame no me busuafo kra ti mi nye se bi mame ashofo meka awose agume me raho ebeyeye ubenya de o chen no wate bia baby ya meda na se baby ya menna busuafo so me dia se ba ma na busuafo se bia ye tu ye gina no makura mi mu abesi samre ye busua bia koma pomo me enso still na no mo da so kura mi mu asa de onua ne te ase na so ma so mi mu se nipa se like me ko e we se me kan busua no se nya obi na be kirem ana se ye be kirem a bia nim se me frɛ busua ni me frɛ busua no ma so mi mu am se o mo di hye ni free mo kura still na no o mo da so kura mi mu ye na is me bre pa breast sen woda wonda insu why nyame ne hene why ono an nim de ye na oye why oh ni de chain broken heart hey just me rekra ho Teamciano efutu sem ben na wo ma
say obi wɔ hɔ a said they would do race abrantie mu yi a wagya wo wei still me who say ya no da so wo mu afutu sem ben who say your bible no kwa kasa no me nka de odi nani tu nipa so ma ye futu kakra wadaro mana esu no kwa ye mareho meka chimete from hwe me ani say mo bien fa no tu nipa so na nipa di mo na say we dey when you hamo Sandra di me mo eh den na wadu hamo I mean need say bibi say betime so we dey nyame na to ne nsa frɛ no ka wanya oboni bia nti ehwamma na wadi no e chen ofa ne se obi bia nti no na wonim se bibi se besi na efi say ofiri mu no so no wanya obi foforo minyo bia nti no Teamciano say ma 100 billion near the efie ne nsase ne ne aka ho se ne be ya okunu ne be bank wani beje pa many beji pa ene na abrantie na odo no beji papa ne ma abrantie foforo nso yeah mpe nti utu hwe se akoma na bubu ni odo bia biem be ma bia ba o mpe no mpe o waden ye ni ma mpe nti o ware biem biem o da bi ntimi nkasa aden Debi. Eni mis me mpe. De ma fe mu pa de me mpe se me sa fe mu biem. Me mpe. na abrantie no ne wo ba oh nti won wu biem won fa be ma biem na wawu ti sa be romance star eh Debi em fa because me ankasa na my imagine say me bra bi akwasi said o see nice me so be hu say me name person kam me de ne chew me so empo ade infiri me Yeah. why sexy o ti say okunu na o obe show said the wudi wani ato no so no kwara no mum na de nani be to so Debi. o me sroje Me mpe. me chew ade o mpe Se me say my okay. okay mate isi aka ne ma miensa pe e kire okunu wa asama do hwe Eni agide ba me ro asa ho che say next week ye can birthday or promise me say ke obi di birthday wa. oh Se ko be ye ni kese ama me. Promise o share me bo se ko be di ama me e wa fi mu. Eno aha enu nti na mpesa me bra no kwa do be ya aboro so wate untimi ntena ho saa nti yetie onema miensa se abranti akodi asamadi nyame fa ne currency yie nema miensa ben na obeka catch say ma fino baby o so nyanko oni ono ana nim se neni age awa me since so free mu menye basa neni age like I mean sure no say nipa den fa ye ni ntu nipa so udo obi kwa na udo wani tu no so bebra say otimi du hwamo sister yi ne kasa nyu ache say wode na ko che say ne bi bia ma brantie no na wonim da so be free me da se eguso a yate ehu agu abonten so the BH show Midiane Samantha the queen of Kishi the BH show and I see kese enkoma me producers the Kishi king ono the ono Kishi no me patcho me so onti a ene ne nkasa ene bra prince me cameraman dey wa tonsuom na so still na see kese enko ema no